Assalamu alaikum, hurmatly mekendештер жана Baytv kanalının катталуучулары. Бүгүн 7 август 2021 жыл Куршап мал базарындабыз. Бүгүнкү чыгарышта Куршап мал базарынан сиздерге аттардын, жылкылардын жана ошондой эле бей байтал бардык базарга чыкканын жана ошондой эле саануй, кунажын, бука, эркек топтордун, урач топтордун бааларын билип берген аракет кылмакчыбыз. Андыктан биз менен бирге болуп, лайк басып, колдоп туруңуздар. Азыр ушул бир четтен сурап кетели. Мына ушул эки аттагы сатылат. Kam kaça tutasınlar attı? 150 bin son kemi var. Yaşıca? 4 asıy. Ulağa çavulgan mı? Ulağa garanti. Kaça sıra tut pazar? 110'a verilmedi. 110 bin sonuna verilmedi. 4 asıy. Böyle az malattağı ötü. Жақсы аткен. Сатылабы кам? Сатылбайбы? Такага алып келдиң бе? Такага. Такага келип туруп сатылбайт экен. Бирок өтө жакшы узун ат экен. Мына ушул бет 77 миң сомго сатып алыныптыр. 77 миң сом болду дейт. Негизи эти жакшы экен. Көз жагына бир аз Biznese urulgan okşayıp maşına kavuna gözü. Mına uşul atı 200 bin som kemi orada eken, 3 ası yatı eken mına. Ulağı uyuru kanday? Ulağı uyuruna bar joğuna garanti deyip mına. Öte sonun atken. Parudası kanday eken mına, çaşları mesela öte, jalındar öte sonun eken mına. Arılaşma. Arılaşma. Arındaşkan eken de? Arındaşkan eken mına. Номерді айтып қойсыз ба, жақтырып қалғандар болса, сұрап қалса? Телефон шілтпейіз, номер айтпайды оған. Бирок негизи чынында туристтик бағыттагы жакшы деген көрүнсө. Өтө сонун ат экен бул дагы. Сатасыңар укам? Канчада атасыңар? 80 миң сом кам бар. Жашычы? Жашын тошон билбейсиңби? Bundan жақын болып қалған şey. Görüyorsunuz. Жаш екен. Azmaqtar. Atты ancha dostlar mı onu? 90? Jaşı qancha болып қалды? Bıştı. 90 ming so'm o'tdi. Hozir qancha so'radi? Suraylik deydi. Satılabı? Satılat. Satılbaydı. Assalamu alaikum. Da, sorasınız. Bizim turanız satılabı? Satılar. Kaça bu? 80. 80 ming so'm. Yaşıca? Bıştı eken. Hazır geldin siz dağı. Hazır geldim. Жақшы. Sodanız versin. Azıqda nerede dağı? Taylar bağıl tutkanda. Önüne verirken ben yararken ben kram olup kaldı. Kaçıdan beri uçak? 38? Ekona 98 ming so'm berip atkan az alarmanlar. Bağıl tutkan. Bağıl tutkan жерге негизи барып кирип барса турамыз болуп атат. Ошого биз сырттан сурап тап көрсөтөбүз. Уже Экона 98 миң сом берип атышат экен базар. Qancha dostlar? Qancha dodasiz? 60. Qancha 40 so'rashat a? Yaşıchi? Yaşı bunlar. Bundan 40 ming so'm so'ratgan shu bunanga. 60 so'ratgan o'zi. Moldagi o'ta taygan. Tayda qancha bo'lsa? Qancha tayda? 40 oda mı? 40 odasi. Qancha so'radi bozor? 30 so'radi. 30 ming so'rayapti. Erkek bo'lganchi-ku? Erkek tay ekan. Bozor 30 ming so'radi ekan. 40 ming so'm deb. Yaxshi sodangiz bersin ha. Ko'zlar, dedi, men qatar so'rab ketaylik. Qancha so'rar ekan? 65. Qancha so'rayapti? 45. Qancha tuan bir жаңа tuan? Bundan mı? Yok, bu var. Bundan ekan. Alttan çıktılar. Bu var. Baytal ekan, bundan baytal ekan. Bu yerden dağı qatar
Aka qancha o'tasiz? 60 ta o'tim. 60 ming so'm o'tasiz. Qancha so'radi bozor? 45 qildi berdi. 45 ming so'm o'shib bermadingiz. 45 ming so'm bermadik deyapti. Yaxshi, biroq son ko'rishlari. Aldıgan aka sizlerden. 5 so'm talashdi. Mına şol bişte 80 ming so'm kem bardı o'tgan. Hozir bozor 71 ming so'm berib o'tgan shu bishtaga. Bozor 71 ming so'rab o'tadi deydi. Yaxshi bishti ekan bu dag'chi. 5 qaq ekan. Bu ishinisida qashqasi bor ekan. Bundan bu qanchadan bo'ldi o'tgan? Son 90 dan. 90 dan ne ko'tagan ha? Qarasi 110. Qarasi 110. Qarasi 110, bunisi 90 ekan. Pazar sırada qancha yuradi? Yurayman. Ha? Atam esa shu sarat yuradi to'shda. Qarmo'lda turgan atasi. Assalomu alaykum abi. Ben qancha yurasiz? 80 da adam. 80 ming so'm. Qancha aytgan be? To'ylik hem to'y. To'ylik. Pazar qancha yurdi? So'radimi? Ha. Pazar so'radimi? Yo'q, hozircha so'raylik. So'raylik. So'raylik deyman. Nerede kalsa kulundu bey çıkıptır, kulundu bey'in sırayla kança olacak. Ne kulundu bey kança olacak ya? 100? 100 ming so'm ekan. 70'e sıra var. 70 ga sırova çıkatken. Kulun erkek bir kaçı var? Kulunu urgaç ekan. Kaçanchi kulun bu? Birinchi kulun. Birinchi kulun ekan buna. 70 ga sırova çıkattı. Görekle bakın bakın. Ha, bundağı hatta satып alıngan o'xshaydi. Alındı o. Qancha oldu? Berkeli. Qancha oldu? 53 bin oldu. 53 ming so'm alınıptı buna. Sen sattın mı? 53 ming so'mga satıptın akam. Ben aldım. Yaxshi, navam aldım. Tat beraka. Hey, oyoqqa tat. Qadrimiz bosh qo'y. Ha, kulundu beyce. Ha, kulundu beyce tay özünçe be. Qancha? Hava qancha dodasiz? 100 de adam. 100 ming so'm. Kulun erkek bir qachi bu? Erkek ekan. Qanchachi kulunu bu? Birinchi kulunu. Birinchi kulunu 100 ming so'm kem vardı ekan. Hurmatlar, hozir biz shu qator son uylardan boshlab tartib ketaylik. Son uylar qanday bo'ladi ekan bugungi kunda bir chetdan so'rab ketamiz. Qancha bo'ladi ekan? 75. 75 ming so'm. Torpoq erkek burg'achi bu? Burg'achi. Burg'achi torpog'i. Qancha süt var ekan? Sar kechkisi 10 litr süt var ekan bundan. Negizi qancha torpog'i bu? 3-chi torpog'i. Qancha berachat bozor? 70. 70 ga ber, 70 ming so'm berishdir bu. Shu qator ham sanoydagi yaxshi muyusin qoldi biroq. Sanoy qancha o'tadi aka? 100 ming so'm kem var. Torpoq urg'achi erkek? Torpoq urg'achi ekan. Bu qancha süt var aka? 6 litr. 5-6 litr süt var deganlar. Жаңашма 10 ajında. Pazar qanchaga so'rayapti? Pazar 81 ga so'radi. So'rayapti. 81 ga so'rashibdi. Berberdik deydi. Sanoy qancha o'tadi? 90 ming so'm. Torpoq urg'achi erkakmi? Torpoq urg'achi ekanlar. Qancha torpoq bu? 3-chi torpoq. Sütü-chi? Sütü. To'shna bilmaysan. 5-6 litr sütü var deydilar. 5-6 litr sütü var deydi. Qancha so'rayapti? 73-74 sırası. 73-74 ming so'm so'rayotgan shu anda. Sanoyga. Xudolar ham chetdan so'rab ketaylik. Sanoy qancha o'tadi aka? Assalomu alaykum. Yaxshi, ishda yaxsizmi? 70 bin. 70 ming. Torpoq appa qancha urg'achi ekan? Torpoq urg'achi. Qancha torpoq bor? Jaylada turgan? Qanchachisi? Birinchi torpoq bu, ha? Qancha süt var aka? 4 litre var. 4 litr süt var. Pazar qancha so'rayapti aka? 63 ming so'm so'rayotganman.
Şu torpoqa. Can açma. Nerede dağım dal? Orta. Birinci baş. Torpağı Snickers. Snickers değil ha? Bizi takma var. Urgaç erkek. Erkek taşımancı. Torpoqa erkek deytine. 62'ye Birinci torpoq dediniz. 62'ye sonra aldı. 62'ye surad ekan. Pazar qiymillab qolibdi deydi. Ya bu sütü qanchaga? Sütni yaxshi sadroy to'shaydi, qachati endi. Boshqatar endi chetdan so'rab ketaylik, Sanoyda. Sanoy qancha bo'ladi degan? Sanoy 65 ekan. 65 ming so'm. Torpog'i urg'ach ekan, ha? Qanchachi torpog'i? 4-chi? 3-chi torpog'i. Sütüchi? Orta. Sütü orta deytine. Qancha so'rashdi? 55'ten koy veresin. 55'ten qo'yib berdi o'tishadi. Yaxshi so'dan bersin. Boshqatar endi chetdan so'raylik, naqandagi bunday chaqan shu chaqanroq ekan, qancha o'tgan so'raylikchi bir. Qancha oldi aka? Savol ekan. 70 ming so'm kim bor so'raysan adolatni shu savol. Alida chetdan. Torpoq urg'ach ekan. Qancha torpoq ekan? Birinchi torpoq ekan, janglashma ekan. Sütüchi aka? Urg'och torpoq. Sütüchi. Qancha so'ra? 4 litr sütü var. 4 litr süt var. Qancha so'radi? Hozir. Sıra da 55 verdi. 55 ming so'm berishibdi, eng yaxshi yurgan. Assalomu alaykum, o'g'il, savdo qancha bo'ldi? 80. 80. Torpoq urg'ach erkak? Urg'ach. Qancha torpog'i? 3-chi torpog'i. Sütüchi aka? Sütün bilmeyim ki cayladan Sütün jayladan keldi deytini. Qancha so'rachadi? Qancha so'rachadi? Arqa so'radat deydi. Ana bu yerda dag'i endi ol. Sanu aya qizu bavulda to'shaydi. Shuni so'rachi qancha bo'ladi degan betdan. Shu sanu jeyni qaranglar, o'ta. Jeynidan cho'ng ekan. Üstümer kaça var? Kaça topladı mı? 98 verdi. 98 verdi. Torpoq. Naz uy uşul eko bavulda toza. 98 ming so'm beribdi. Jeyni qaranglar, az sağ suray deyishgan. Qancha süt var? Qancha süt var ekan? Qancha süt var? Bilmaysizmi? Bir çelik sütü var yani. Bir çelik sütü var ekan bu uyda qaranglar, jeyni. Jeyinda o'ta yaxshi ekan. Ko'katayog'ida ishilak. Na torpog'idagi erkak o'ta sodin ekan torpog'i. Mana 99 ming so'mga ko'tarildi, 99 ming so'm berdi. Bıraktın mı da? Ya o kontrol adamdı var ya. Bıraktın mı da? Bıraktın mı da? Dergen 5. emal 99 ming so'mga bavul odat, 99 ming so'mga berilmedi. Sanoy. Al jana bavul otgan uy 100 ming so'mga dag'i satılmadı. Hozirda söyleshyapti. 100 ming berdi, berilmedi. Shu uyga 100 ming berishdi. Nal Sanoy dag'i az bavul ekan. Negiz qancha do'stlar ekan? 65 ming so'm bo'ladi ekan. Torpoq erkak bunachi u? Torpoq erkak ekan, jan ochma. Ko'rsin. 58 ming berib olsa ekan, 58 jarım berdi o'zi. 58 jarım berdi. Daha kichik olsa bereriz deydi. Sütün böyle. Qancha süt var? Qancha süt var? 6-7 litr var. 6-7 litr sütü var ekan. Ko'ramiz. Yaxshi. Nasanu 70 ming so'm kim var ekan? Torpog'i qancha erkakmi? Torpog'i erkak ekan. Baza qancha so'radi? Bu sıraylık. Sıraylik deydi. Sütü qancha süt var aka? Qancha süt var? Birer 5 litre sütü var deydi. Torpog'i erkak, torpog'i gözler şu 70 ming so'm kim var deyotgan. Buni achinlar qanchadan bo'ladi tava? Arkamda bo'ladi. Buni achinlar 30 kemi var. 30 ming so'm kim var deyotgan. Shu. Buni achin qancha oldi tava? 45 kemi var. 45 ming so'm kim var? Qancha so'rashadi bozor?
39 veriyorum. 39 беріп жатыр екен. Жақсы құнажын екен бірақ. Жақсы. Мына құнажын қанша болады досым? Bilmem akan benimki. Жөлі қарап тұрасың ба? Айтып бер де. Қармап тұр деді ака емей алып қойын. Қармап тұр деп қармап тұрамын дейді. Жақсы. Қашқатар емен. Құнажындар сұрайды. Қанша болады? Құнажын қанша болады кім? 35 мың сом. Қанша сұрап жатыр? Сұрайлық. Сұрайлық дейді. 35 мың сом болады екен. Сұрайлық дейді. Азын ол екі көңілді дағы көрелі. Қанша болады екен? Қанша болады аға? 35 болады. Екі өтеңілі. 35-тен. Қаншадан сұрап жатыр? Сұрайлық. Сұрайлық дейді. 35 мың сомдан да болады екен. Сұрайлық дейді базар. Неде дағы азын ағы құнажынды көрелікші. Мына құнажын қанша болады аға? 35. 35. Қанша сұрап жатыр? 30. 30 мың сом сұрап жатыр екен мына құнажын. Бербедім дейді. Мына құнажын 35 мың сом кем барды екен. Көріңіздер. Қанша сұрады? 32 сұрады. Мына екіншісі ше? 30. Қанша сұрады бұға? 26 мың сұрады. 30 мың сом екен. 26 мың сом сұрады, бербедім дейді мына көріңіздер. Ашықтар сұрайды. Ассалаумағалейкум. Жақсы біздекін өз қатарсың. Қанша ода екен құнажын? 35. Қанша сұрап жатыр? 27 сұрашты. 27 мың сом сұрап жатыр екен, бербедік дейді. Мына құнажын қанша болады? 35. Қанша сұрап жатыр? Базар қанша сұрады? 32. 32 мың сом сұрап тұр. 35 деп 32 мың сом сұрады дейді мына құнажын. Азыр шу жақтан эми ургач турпоктордон да бираз кичинеректерин сурап кетели. Анда эми ушул эркек турпоктор тарапка өтөбүз. Канча да турпок? 22. Канча сурап атат? 18, 19 сурап атат экен. 22 мың сом кеми бар деп, мына ургач турпокту. Кичинеге турпок экен. Канча да экен ургач турпок? 25. Канча сурап атат? 18. 18? 18 сурап атат экен. Жақсы, жақсы. Көріңіздер, аз мерде дағын алды. Қанша олады екен тұрпықтар? Тұрпықтар қанша олады? Бұл екіншісіден бе? Бұл қанша? Біренікі? Бұны ашын екен? 40 мың сом дейсің бе? 40 мың сом кемі барды екен. Қанша сұрады базар? 36? 36 мың сұрады бербедім дейтін. Kaç odadık ya turpok? 48. 38. Erkek turpok 38 bin som kemi vardı ötken. Kaçta sırada var? 34-35 sırada ötken. Bunda erkek turpok kaç oldu? 35 kemi var. 35? 35 bin som kemi vardı. Kaçta sırada? Sıraylık. Sıraylık dedim. Nere dağı turpok bağı oldu atışıydı. Erkek turpok ötken. 22'ye vermedim, 23'e aldım da. Alay veren adamın üstüne 1000 son boşa çıkmaz. Evet, 100 son boşa. Neden daha iyi bir tur? Kaç oladı katır? 50 kam var. 50 bin son kem var. Kaça sırasat? 37 sıra. 37 bin son sırada tek vermedim. Semiz eken. Buna turpa kaç oladı? Fuka. 50 kam var. 50 bin son kem var. Vaza kaça sırada? 46'a sıradı. Aldınız. 46 binge aldım dedim. Жақсы, содан versin. Daha çıkın aytып ona жақсы негізі. Aşkıtar. Kaç oda kaldı bu? Kaç oda? 60. 60. Bazar kaça sırada? 52. Yaş kança? Bir yaştan ötüp kaldı? Taybuqa. Taybuqa deydi. Bunlar da albayda desin balam. Bu kadar da albayda deydi. Tamam. Klient yok. Klient yok. Hardal yok. Öz albayda. Klient cevapken açıkken o. Açık açık. Açık. Açık dokument kımbat olur. Açık dokument kımbat boltat deydi. Yanılar yenikli bu. Yekim satı ol. Müslüman değil mi? Azından bağ oltatken. Bir video taz bağ olupsun. Buna çoğun kaç oldu da? İkon bir bağlı tavuk. Kaç yerde? 87? 88. 88 mi son berip durumda şu ekonu?
Çoğun kişiye büyük kalanlar hazır. Bol tatken. Kaç odat bu? 60 bin so'm. Yaş qancha bo'lib qoldi? Bir yaşdan o'tgan. Qancha berdi bozor? 46. 46 bin so'm beribdi. Qolgan. Buna targ'ib qolgancha odat? O'g'iniki shu targ'ib tartib qo'ylar o'g'ini. Seni shu targ'ibni tortaman deb qistan avshirdan beri o'tib yotadi. O'g'iniki. Nek bozor etdi. Buyoqda 3 bozor etdik. Mına Gereford baradagi buqada chiqibdir. 80 bin so'm kiyim bor deb o'tgan. Semizdagi yaxshi buqakandan. Qancha so'radi? 65 qilib berdik deydi. Yaxshi. Yaxshi olib turadi dagi o'rta Gereford baradagi buqa. Mına hurmatli ağalar dilersizler bugün Qurshab mal bazarından atlardan, beylerden, baytal taylardan jana şunday ele sağnuy, Gunajın buqalardan bağlarını bildingizler. Sunuş bekler bolsa kommentariya qoldiringizlar. Kanalga qatal etib podpiska knopkaсын basıp, qo'ng'iroqchani basmışsınızlar. Bizga kelgan videolarni bilishlardan bo'lib ko'rasizlar. Tinchlikda, omonlikda bo'lingizlar.